Sala Rasta. Okay, yeah. Sound is the job. Okay, yeah. Head up in the lemon jar, jar. Head up in the lemon jar, jar. Head up in the lemon jar, jar. Rap away for the naughty get clap. Music naughty me naughty. Okay. Assalamu alaikum. Andira sihilabi bu gomdu. Yeah, onon wottuɓe démission hakkille onon yeeɓo wonɓe ɗon e YouTube o donc a wiyama ya tappu jungo ma ñaamu banggue ma ñaamu donc bindi boɗeji mbaɗa abonné ok programme uji gulɗi nana gara an jeeɓowomi WhatsApp e galerie donc a wiyama ya naade YouTube tappa démission hodere Fouta ok album gulɗi nanara mbaɗa abonné seeno inchallah beele album so yalti an aɗa hebde inchallahu rabbi. Donc, il y a un programme le 1er janvier 2022, grand concert d'émission de Richard Toll, Inch'Allah. Donc, invitons nos fofs, foot, réseau de Matam, réseau de Dakar, dans le réseau de Saint-Louis, fof on biam ngaron mbaɗen tew inchallahu rabbi programme o wewata album bulɗo jewnana ara inchallahu yalti so jalti mon keɓ ɗum album noon en peccat ɗum ko caggal concert o yaltata après si ha conseil bini mais mbad jour mo podden yaltinde album keɓon ɗum si a yiiɗi hebde mo numéro ménageur o nanɗon nan less watta 118 242 ok 92 59 inchallah ma heb ménageur o walla keɓa mbaɗa 117 321 17 117 pour commande album inchallah jalto donc ne mbaɗan préparé eɗen jogui toureji ɗi poɗɗen wadde le 25 inchallah to Fanayi le 26 tonto Agnam Sigol le 27 Aram Sare le 28 Thiangay le 1er janvier 2022 grand concert d'émission de Richard Toll inchallah donc invitamo onon fof inchallah bandiraɓe o mbiyama yo mbaɗ préparé box uji ɗi nana jalta te inchallah onon tan mbaɗante ɗum donc fawɗon feɗenuma ha saaha goɗɗo inchallah e ko daña